Arombithia kurikia kurombithia berwa nande ni utweni kanya tuthithie mucemanio yetu bathika mathaa jana na nusu na bakurikia mucemanio tumiri ni irariterwe mwaria wa rais tawe Hussein Mohamed na bauga mbere ma orwangi irwija na mibango eru ya kurwa na nkukumo ganyo ni muntu getwire baretekaniriria atiri mantu jaja ufisadi utinoja atiri kindu angicho kinya rwangi rwa koti jariku na kinya rwangi rwa mbunge jariku na kinya rwa wathani rutongeretwe iraisi jariku betekaniria na ndeteka twijite kuga atiri ibwe bwe na jwaki kana itu twina jwaki kunde jariku tegwerwa rwokero bwe na guswa kazi wa state house kuje guswa kazi yiko wana ngukumwere wako na ndebetekaniria orwangi rwite rwija mibango ekurwai na ngukumo iremwe kambiria kuritithwa ngugi thaiji ira igwitwo immediate ingi mid term wakui na ingi long term mongajange ja kuraja ore mantu jau jakagitate jakathira na kiri mantu jange jara baretekaniririe bagwita mucemanio neju ibaretekaniririe ngwataniro eu bathithie andu angi chonde na nkathi chonde cia thirikari nio ikaeja na mwerekera jore ndwayu bakorwa na nkukumo ikagita atia juria mwerekera jore ikayukia na bachoka bauga gintu kingi kiria baraugire ibarachokere bauga na rurwangi rurwa wathani rutongeretwe president executive na legislature mbunge banenkanire mbeca cia kung'ana gutigira koti ikurita ngugi yao uria kubaterie bauga kwanza ja koti uga ino tauku bwa agambithania kwa yongerwa watuika executive legislature president na bunge bete bakarendi babongere budget ya kuandika judge bangi 25 by court na bangi 11 ba court of appeal bachoka bauga na ndikinya watuika rwangi rwa court ruti kimantu jangari rute kumba kugitatia kwingari ingi bakombora cia gukamata gitingugi bao gwatuikara ndinya mbeca igwitio uberwa na ndibete mena mbeca ibakanenkerwa budget thirikari gukurukira executive ndiria supplementary budget ije mbungene ikurukwe andibetekaniria ate betekaniria ngugi iwite eritwe kenda bona mbeca ciai kenda bona mbeca cia kung'ana guchitithia na no ntobu ibu Raila Amolo Odinga arege goro na kinya bakina arwari murete bakirete mubakiwe bakina ye kukurikana kwa president William Samoei Ruto na Martha Koome ntobu wona marikana kwena gintu kikaru gwagu kenda ba watanira na imuma ntobu gango timu manjite kumira haile bakongera budget na kuandikirwa majaji bonge nande memu chungo uga scratch your back you scratch nkudo mugongo nani ondo ejwa mea ko mugongo muntu atikinyira bwega ukaigwa no nkwirire kametento abo na winya ko rero ukaigwa mwitho abo no mbirire ndo ariku no tunjare kwinyo mikia atikinyai itikinyiro no mikia rungo mikia nane itikinyira nande antu baguchiuria kenda gutuika nya thirikari oi iraba menairia iraba umaira iraba maragia niyo thai ikuwitikiria kubanenkera mbeca na kuandika jaji nkurukire imbione ronereo na nate batutwira kimantu jara gitire ate jara baratetaira bakiuga antu baiba kugita ko magamba boi ije kabotwonera marigita ije kabotu koti yegutumirwa kugita ate kurungi kama mibango yetu ira twine kuthithiria Kenya ko mantu jau jati kirintu meriere rarithirwe jateo niki ati metandu tebero mwaruka ntwandi na ikyo kiratumite nya mucemano nduki ikyo kiratumite baba bataka bakiuga ate bakiuga ijo bakuthithia na ujo uganande kethro ku ije totije Martha Koome president kethro ku ije totije itokoromba ni mucemanio twariria mantu jariku mjau tone ora jomba kuthira ko mucemanio juretitwe ni ntu ba mantu ja ntumiriire ikuma ite kwariria mantu jara atumite mucemanio jugitate joitano iria ariria kinya mantu ja kuonania mucemanio jurathithitwe jo antu bakuiganua na jurathithitwe mucemanio jo antu bakumanira bakorwa ntu no nya Martha Koome na aria kwira president
na president winya court onda imwe batithingata nambiria kwira afisa bawe kana nia court ja barabara ida ya kuma na ara Nyandarua gwita Nyeri ire ina court ote kathigua RPS ikira mbeca ubu ambirie nguhiu haraka inyethoro kwina court order na choka ije kaugite batithingata court order imwe iri kubakuicio bainyiria nukuona Martha Koome no amwira bo akinya kajira kau akenya bathingata makinya jau jenu ndiguru uyu igatuika ndiguru ya antu bate kuthingata watho na ugo uri president ukethirwo uretongeretie by example watuika igwe ngerekano ya Kenya uri antu babwirite kire Kenya yo uri antu babwirite kuna watho na gwatuika na ndigwatuika ndiguru ndiguru Kenya igutuika Martha Koome akimwira gwatuika ndiguru Kenya igutuika ndiguru ya antu bate kuthingatira watho itiathika na gwatuika ne itiathika ikaumira ndwa nyingi gatigati ga antu na bangi no twethirwo akoto nda yauga buthithio na bwarega kuthithia bararange bona ne okoti eti ubatethia antu bakaruma ibanga na michuma na mbi batonye ndoene bagarie kuthithio ukoti augire babange nabo barume bingi baikarie na migwe na mbi baikarie bakiria kinyimena ke o tukona ndiguru na ndetu kwambiria kurwa ingi ndo nyingi muno na no ntu babonde ibarauma na hira jau tutikwirwo ora baraugire bo jau hari to ruraumene rukaraja karwaria rwa antu baraiganitwe muno bararagia bwega no nyanya bo kurigaria na ndi unyanya bo ina buragitire ate nontu president na executive na ngagwa baigagwa bainyiritwe na legislature na antu bakenya kwanza na ate kurakarire kenda bakiuma mucemenyo jwe goro bauma bate kuigwa bainyiritwe kinya betekiritie bomo kujingiba tukabongera mbeca bongere janji nyanga riu bukomboracio kama tantu tukamenya na aria mbeca iu ikauma unyanya bo ri imbiona bo na ate kurakarire kenda iko bibiria barakomite bithira wagu na babia bakumura na bacoka batamburukia bera Martha Koome wata na ndi bakugano antu babaingi bochu na mucemenyo ju barabarera Martha yo thirikari ni ndo anyithatu na nibwirite na utirwangiro mwerumba kubwa thirikari runga yuma bati bende bebe bota ne bata jinda istari mari ko jaja mari jathatu kinyo kethro yari rimwe ukirime na mbuga nuntu irite monkire irwa nkoroki ningi ukirime na mbuga nuntu iri nkoroki yani ukeja kurito utiruga biteguka abiete kariko ko utiyari umba kubwa thirikari rionka ije umari jo jathatu ja thirikari utire umba kubwa thirikari rionka ko no bakwenda jang na ibwega bakara bakiara na iria bu ibwega ndakiri na ndi nuntu aja kurare amateta are gutuma kinyanto batigwa bakigita atia bakiuragia ana atia ri antu baba atiri bana bacoka bauma bakiaragia baigeme na ne antu bagita mucemenyo ju barateta mateta jau jathira atia ura ndi ne antu bakuga bamomba kwithura kinyabo na baba barerwe na abu atiri magamba jenu jeje tukagita wega tinya bwega tukagita tukikaia gachuru tere rurwe wenu ndio we Luisa na umo akuaro ukire kaugare burere mantu bakonenie ngukumo the same rugano bu baruthie goro kimucemenyo uyu kwenga ngukumo yatendekia hosti na unio kuona kijiji ndikeja kwithirwa atiri menya kutharo gukari tukeja atoja na example gwatuika na ndi turi kamiti ya tuge turi kamiti ya gikundi kana ne aciari bacukuru aba guteta iguru ria mwarimu bejite amathigi banda mene bakiuga ria mwarimu athukia gwatuika na ndi arimu iteni aciari bathatu bana batirimane bonane nae na mwarimu ubarie batonya obicine bakiuma bakauma bakiaragia rwaria rumwe na mwarimu uriku na nura but na ndi babatigirwo ome bagatua bakiuga bai mbio bathithirwe ndene kenda bagitate bai bakiaragia gwatere na ndi kinya Martha Koome kiakwa teka ndwangiche thirikari na nene bacho kwaraniria kwina makosa indi bo kwina mateta na tukimenya atiri igita ria Moi president no wari na uge rwangiro koti ura rugetirwe na mbere nontu no tara inyama jaji tiga jana ndi JSC ejo kaya marieto ya munki yake kenda
amukiria marieto janto baria gatara kwi kuonania Judicial Service Commission etara nontu atiumba kuyukia rieto rite jaria nenkeri nyethro na nenkairwo kenda no egutwika na ndia guta bamwira na ndi babaito botwendekithia batarwe no agatara baria una njira enkwi tuota nyethro na kwiro no gutara no kathithia appointment lakini recommendation atiumba kuthithia recommendation atiumba kuyukia rieto ria wagitaburia aruga no kwenda gutara njanja ari no Judicial Service Commission ekamurecommendera marieto kenda no atara kuma kiri marieto jaria na nyete murecommendere gitaruranagia agitaruranagia ari tukona Uhuru na aregete gutara bara bange areta thina muno bakija gutarwa President William Ruto ku Moi atwire no na igitara katibere ankuru Moi ayukagia muntu uria kwenda hariwe na akamutara ari wengwa ku njanji uria na kumenya uria umwethirie njanji Moi utinta thithia Moi no murukiria mwethia njanji ku no Moi na bera bamugitire magamba uria kugita atia uria kwenda na ikio igiaretere thina nya kiathukia marieto njanji bamwe bari njanji babega muno banjanji bamwe bari babega muno nontu bura bagitire magamba jakonetie Moi ukona ukama ti sheria erathingatirwo au Moi kenderwa kana thirikari kaenderwa ikwija katiba enjeru president ombere gwita ngugi na katiba enjeru Kibaki no etwazukie katiba enjeru muno 2010 igitara Kibaki indi taritithwa ngugi buru igitara Kibaki uria wejere umeritithia ngugi bwega buru iwathani bwa Uhuru igitenere wathani bwa Uhuru kinywe Uhuru na aturota ta injaji nontu jaji bai pawe kurita ngugi yao ya koti eti utonyerwo imuntu no uriko kuku manto jamo bakagita jate ugweria president na atongeria bange ba thirikari ko Uhuru atura inye gambare inye ithurano bya Uhuru byongori kana 2013 bya 2017 ibi achokere byero atia byero bichokero kumire je kura ile watwika tichiama kura nigite atia ni chokero kinyethura raida na aregere kurungama riu no kuona president ukaririte giti akiringairo kura na gakaririte giti gipindi kia biere bukauga atathurwo na njira ire agiri kura ni chokero mwankare akinya rimwe Uhuru ambiria kuthwa guntu mbere ya antu ndamirinya kuga kamemene gaka nandi Uhuru na tetere ikoti mwankauma na muntu etagwa Maraga baturo kuranira metho na Uhuru na no mukumeneria muntu ngwatane Maraga no mukumeneria ngwatane ni bagwatane goro mucemanio na kinya tongeria ba Azimio bamemeneretie kuna ndika gukaraje kari nanga Martha Koome ati kumakua executive ama kwa kende executive kuma una ndi gwita na mbere itura kugita magamba judiciary tura kugita magamba ikienda ire executive kana executive buregeta kotini ikienda buthithika kinyethirwa sheria na kuje buraburo batebwirite ucinde gamba bachindikwa nontu thirikari kubo bakuona nanga Martha Koome atirete kugita atia na Maraga atirwa atwa mbeca aturoteta na nya kwamba tachiendi koti ezi babunka akintongeretie rwangirwa koti bote tukarira nandi bagiye bakuona atiri Koome ije karetere gukua makarirwa nandi na nyekeja kwithura tiuma kuri untu thithia ma antu batigwitikie kairi ku Martha Koome kuri arathithirie bukethura bwina inya gwitikwa kairi muno kire antu bara betikenya na gintu gitagwa atiri independence of the court independence ya judiciary decisional independence ya judge untu judge akigita kesi kinya Martha Koome atebwirite umwira kesi egita u ari abajagite ena independence agita weguo tinganirie uchokie gamba kotini kaire wite court of appeal ukarembere judge bangi ubere nkuona judge una thithirie makosa akigita u na abatirio u na na nya wagita bwa weguo tinganirie court of appeal no wite mwanka Supreme Court muthore ngona mbere nuntu tukwekara muno kwenda ucombine mbere tukinya twaria mantu mugo ni social health insurance fund
iro kwiro kaberesera gembere ndarikithira muntu beterete muno gutigire mbijante bakwenda